ассалому алайкум ҳамдиёрони иззатманд. барномаи пайғом пешкаш мегардад. бо шарҳи гузоришҳои ҷамъовардаамон ошно гардед. дар студия бо шумо фирӯза одилзода ва исмоилҷон холов. гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҷиҳати ташвиқу тарғиби паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ба шаҳру деҳоти Панҷакен сафари корӣ анҷом доданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигоронамон. гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғдро ҷиҳати ташвиқу тарғиби паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни сафарашон ба шаҳри деҳоти Панҷакен муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содиқ Сафарзода ҳамроҳӣ намуд. мулоқоти аввал дар ҷамоати деҳоти Сарҳад доир гардид. طبق نقشه تصدیق‌نامه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و در اساس نقشه تصدیق‌نامه رئیس ولایت سوغد محترم رجب‌آی احمدزاده امروز در همه شهر و ناحیه‌های ولایت با حضور نمایندگان مجلس ملی، مجلس عالی مملکت، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت با جلب عالمان و نویسندگان با فعالان و ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار نمایشی شده. چگونه ابراز داشتم امروز با مقصد ترغیب پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری گروه ترغیباتی و تشویقاتی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد تحت راهبری اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم شکرزاده مراد جوره و اعضایان گروه دکتر علمای فیلولوژی نورعلی نوری، میرسعید بهرام دیرکتور کتابخانه ولایتی به نام تاشگوجه اسیری و رجب باهرجان استاد دانشگاه دولتی خوزستان به نام اکادمی خوزستان غفور تشریف آوردند. بعد معرفی مهمانان در ملاقات نخست رئیس کمیته حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجاکن وزیر مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده سخن گفت. محترم شهروندان، واقعه‌های خیلی خوش و فرحبخش سال 2020 این برگزار گردیدن‌های معرکه‌های مهم سیاسی، انتخابات مجلس عالی، مجلس‌های محلی وکیلان خلق و جماعت‌های دیهات میباشد. اینچنین شما خوب یاد دارید که سال 11 اکتبر انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر گردید. وضع سیاسی امروزه جامعه به همتون معلوم. در بسیار دولت‌ها وقتی که معرکه‌های مهم سیاسی انتخابات وکیلان یا که پرزیدنت دایر گردید، در آنجا وضع مواران گردیده، پراکندگی‌ها با وجود آمده، میدانشینی‌ها رخ داده، کارهای ویرانکاری را با عمل آمد که در مثال بلاروس، قرقیزستان و همچنین افغانستان با ما همسایه که در مدت 7-8 ماه نتیجه‌های انتخابات را جمع کرده نتوانستند. دیگر مهمانان نیز در سخنرانی خویش پیام راهبر معظم کشور محترم امامالله رحمان را با مجلس عالی سرنوشت‌ساز ارزیابی نموده از حاضرین دعوت به عمل آوردند که فعالیت خویش را صرف نظر از آنکه در کجا در کدام وظیفه فعالیت می‌نمایند با جانبداری از همین پیام سرنوشت‌ساز به راه مانند. برای در همون حاشیه اقدام پیشوای معظم ملت که در احیای هم سرازم و هم بزرگداشت این شهر تاریخی بود، میخوام یک شعر با همین سرازم برای شما از خودم همچون یک نامه محبت هدیه کنم. این سحر خورشید دارد قصه از خان سرازم، این سحر خورشید دارد قصه از خان سرازم، غنچه دلها شکوفد در خیابان سرازم، پرچم فخر و نشان مهر و اخلاص وطن میزند پرپر دوباره از نیاگان سرازم. شهریاری، شهرداری، فرد فرهنگی دری معنی خود یافته از فیض دامان سرازم. سوگ را بخشیده فتح و نصرت و آزادگی جامعه زیبای ملت بر تن و جان سرازم. دولت دنیای ما را تخت و بخت نو دهد، حکمتی آینداری دور و دوران سرازم. بعد 50 عصر 500 سال و 50 دیگر افتخار تاجیکستان شد زرافشان سرازم. این غزل حالا به امر دل سرودن نورعلی توسط یک بار دیگر تاجیکستانی سرازم. پیشوای معظم ملت سال 3 می شود و باید خداوند امر برآید آزمون فروغ سیب دانای کتاب است
آزمون رو اعلام کردن. اینقدر هم‌آوازی گرم یافت. تصور کنید چقدر دوراندیشی اگر فرزندان ما خب اهل جامعه از خردسالان تا کلانسالان اگر کتاب نخوانند پس چی می‌شود که تمامی علم دنیا در کتاب جای گرفته است، در کتاب گنجایش یافته است، در کتاب افاده گردیده است. دیگر یک آزمون بسیار با نفوذ با نام تاجیکستان وطن عزیز ما که باعثی پیدا شدن ظهور استعدادها گردید. سال 2020 برای آزمون فروغ سوی دانایی 1,640,400 سامانی جدا کردند. ما شاهد آن گشتیم که اساسگزار صلح و وحدت ملی در تمام ساحه‌ها، در تمام سمت‌ها با فکت، با رقم صحبت کردند و در سال گذشته در پیام سال 2019 پیشوای ملت و جمهوری تاجیکستان در تمام جمهوری تاجیکستان 20 ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعی، ریاضی و دقیق در ساحه علم و معارف اعلام کردند و ببینید که امسال یک آزمون در زمینه عملی شوی همین برنامه آزمونی علم فروغ معرفت را اعلام کردند. جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیوسته به جوانان رو می‌آورند و جوانان را نیروی پیشبرنده حساب می‌کنند و بیشتر در پیامشان از رشد و دستاورد جوانان حرف زدند. جوانان که امروز بسیار قابلیت بزرگ دارند، در تمام ساحه‌های خواجگی خلق کار و فعالیت دارند، تاکید کرد به علم آموزی دعوت کردند و گفتند که بیشتر به رو آوردن به علم‌های دقیق، رو آوردن به آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی روانه کرده شوند و برای هوسمند نمودن جوانان از 1 سپتامبر سال 2021 زیاد نمودن مزد استیپندیای هم دانشجویان، هم مگسترانتان، هم و دکترانتان را به مقدار 30% بالا بردند. بعدا همین گونه ملاقات با همین مضمون محتوا در مجمع ایجادی فرهنگی به نام لایق شیرالی کالج آموزگاری شهر قسم حربی 0570 برگزار شد که اینجا هم بانت‌های علایدی پیام اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان با مجلس عالی شهر و اعزام داده شدند. در طالوری خردی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن تحت راهبری معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده جلسه کاری برگزار شد که در آن مسئله آمادگی به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و بنیاد انشاءاتها مورد محاکمه قرار گرفت. گزارش نوبتی پیغام در همین باره. در جلسه کاری تحت راهبری معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده با اشتراک کارمندان مسئول دستگاه رئیس شهر و رئیسان جماعت‌های دهات اساساً یک مسئله بار دیگر مورد تحلیل قرار گرفتن انشاءات جشنی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که نامگوی اکثر آنها با حکومت جمهوری پیشرفت شدن به حساب می‌رفت. محمد صادر سفرزاده از گروه کاری خصوصا مسئولان آنها که در موافقت با راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولت شهر تعیین شدند طلب نمود که با وضع انشاءات مذکور از نزدیک شناس شوند، آنها را عکس برداری نمایند و به مقامات اجرایی حکومت دولت شهر معلومات و نوارهای گرفته را عاید به حالت امروزی انشاءات پیشنهاد نمایند. در چاره‌بینی از هر یک راهبری گروه کاری و اعضای آن طلب کرده شد که نسبت اجرای سفارش مسئولیت زیاد احساس نمایند، زیرا سزاوار پیشواز گرفتن جشنواره خجسته دولت ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای هر یک ساکن جمهوری از جمله مردم شهر دهات پنجکن باید افتخار و شرف باشد. در خاتمه جلسه معاون یکم رئیس شهر محمد صادر سفرزاده بار دیگر خاطررسان نموده گفت که در مجموع تا 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دهات پنجکن 372 انشاءات خرد و بزرگ باید مورد بهره برداری قرار گیرد که قسم زیادی آنها تا امروز به استفاده داده شدند.
идомаи барномаи пайғом бандҳои алоҳидаи паёми президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ аз тарафи гурӯҳи ташвиқотии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент дар идораyu ташкилотҳо ҷамоатҳои деҳот мавриди ташвиқу тарғиб қарор гирифтанд. гузориши мо аз ҷамоати деҳоти Чинор омода шудааст. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن، گروه تبلیغاتی و تشویقاتی جهت رساندن بندهای پیام امساله اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با ساکنان جماعت دهات چنار واخوری دایر نمود. در واخوری مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر پنجکن دوستزاده افضلشاه سخنرانی کرد. در هفته واخوری جهت اجرای بندهای پیام ابراز گردید که در دایره تطبیق برنامه‌های ساحوی میدان باغ و تاکزار کشور به بیش از 200,000 گکتار رسانده شده است که نسبت به سال 1991 2.2 برابر زیاد می باشد. با این مطلب پیشوای معظم ملت برای کمک نمودن به مردم کشور ابراز داشت که با مقصد دستگیری دولتی کشاورزان مملکت و تامین فراوانی بازار استعمالی پیشنهاد می‌نماید که تمام کشاورزان مملکت برای یک سال یعنی سال 2021 از پرداخت اندازه یگانه زمین آزاد کرده شوند. در واخوری مدیر بخش کار با جوانان و ورزش مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکن فیروز بابایف درباره پدیده نامطلوب جامعه شامل شوی جوانان و گروه‌های افراطگرا، اخلاق جوانان در جامعه، بردن طرز حیات سالم حرف زده، پیروی سیاست خردمندانه پیشوای ملت بودن جوانان فعال پنجکند را قید کرد. در فرجام واخوری رئیس جماعت دهات چنار برای تشکیل کنندگان ملاقات منتداری اظهار نموده در سخنرانیش ابراز داشت که ساکنان جماعت دهات چنار پیام ارائه گردیده پیشوای ملت و مجلس عالی و مردم جمهوری تاجیکستان را دستور و راهنما در فعالیت خویش می‌دانند. مؤسسه تحصیلات ایلوگی رقمی یکی شهرمان در سال 2020 از روی نشان دهنده ها در مقیاس ولایت سزاوار جای دوم گردید. البته همین نتیجه بود که در شورای نوبتی سازمان طلبگی به نام اسماعیل سامانی شهر دیرکتور مؤسسه تحصیلات ایلوگی ولایت سوخت فردوس اشرمتوف شرکت داشت و سخن کرد. شورای نوبتی سازمان خوانندگان شهر پنجکن که آن در تالار مجلسگاه مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 71 با سخن مقدمه وی رئیس شورا نرزالله بیگوف آغاز یافت، محاکمه سه مسئله حسابات فوری شورای سازمان خوانندگان شهر در سال 2020 تصدیق نقشه کاری و نقشه چاره‌بینی شورای سازمان خوانندگان به نام اسماعیل سامانی را در سال 2021 به نقشه گرفته بود. از روی این مسئله نخست رئیس شورا نرزالله بیگوف مختصر اخبارات داد، زیرا مسائل محاکمه شونده در روزنامه چشم میر نشریه شعبه معرفی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولت شهر پنجکن چاپ کرده خواهد شد. بعدا در نزد اشتراکچیان شورا دیرکتور مؤسسه تحصیلات ایلوگی ولایت سوخت فردوس اشرمتوف سخن گفته با فارد شورای شهری پنجکندی سازمان خوانندگان به نام اسماعیل سامانی بهای بلند داد و در یک وقت به گروه خوانندگان غالبان آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است آزمون ولایتی رسم بهترین و آموزگاران فعال مؤسسه تحصیلات ایلوگی افتخارنامه‌های مرکزی دولتی مؤسسه تحصیلات ایلوگی جمهوری تاجیکستان رئیس معرفی ولایت سوخت و مؤسسه تحصیلات ایلوگی ولایت سوخت را در وضع تنظیمی سپارید. باعث افتخار بود که زحمت‌های چندین ساله سابقه‌دار صاحب مؤسسه تحصیلات ایلوگی جارق الاحراف با جایزه نوتأسیس استاد فخری مؤسسه تحصیلات ایلوگی قدرشناسی گردید. شورای سازمان خوانندگان شهر پنجکن به نام اسماعیل سامانی از روی همین مسائل محاکمه شده قرارهای دختار قبول کرد. قبل از آغاز کار شورای سازمان خوانندگان شهر پنجکن به نام اسماعیل سامانی و بعد انجام آن ما اندیشه‌های مسئولان این ساحه را از مسائل تعلیم شهر دیهات روی نوار آوردیم. یادآور باید شد که برنامه علاوه از شورای سازمان خوانندگان به نام اسماعیل سامانی شهر پنجکن نمایش داده خواهد شد.
дар беморхонаи касалиҳои бачагонаи шаҳр ҷиҳати пешгирӣ ва табобати бемориҳои сироятӣ аз ҷумла COVID-19 тадбирҳо меандешанд. дар ин бора мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигоронамон Дилшода Ҳалимова ва Некмуҳаммад Мирҷонов. бо мақсади пешгирии бемориҳои сироятӣ бо иқдоми роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар шаҳру деҳотамон бинои беморхонаҳо пайваста сохта мавриди истифода қарор мегиранд. дар ҳамин асос соли 1972 бинои беморхонаи бемориҳои кӯдакона сохта ба истифода дода шуд. ҳоло ин ҷо 15 нафар табибон ва 45 нафар ҳамшираҳои тиб озодакорон бо истифода аз садкат ба беморон хизмат мерасонанд. дар мавсими сармо ҳангоми саршавӣ бемориҳои шадиди роҳҳои нафас дар байни кӯдакон бемориҳои шадиди роҳҳои нафас оризаҳоро ба вуҷуд меоваранд. оризаҳои асосии бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ин илтиҳоби роҳҳои нафас, илтиҳоби шушҳо, илтиҳоби гӯшҳо, илтиҳоби гулӯ ва дигар оризаҳо мебошанд. аз ин лиҳоз ҳангоми гирифторшавӣ ба бемориҳои шадиди роҳҳои нафас волидайни кӯдак ҳатман ба назди бемор табиби тибби оилавиро даъват намоянд ё ба муассисаи наздиктарини тиббӣ, марказҳои саломатӣ, хонаҳои саломатӣ муроҷиат намоянд барои саривақт оғоз намудани бемориҳои шадиди роҳҳои нафас дар байни кӯдакон ва пешгирӣ намудани ба вуҷуд омадани оризаҳои он. имрӯз дар шӯъбаҳои беморхонаи бемории кӯдакона аксаран теъдоди беморон бо бемориҳои илтиҳобии роҳҳои нафас ва бемориҳои илтиҳобии шуши мавсимӣ бистарӣ шуданд ва табобат гирифта истоданд. андаке зиёди беморон бо камвазнӣ норасоии шадиди ғизо дар байни кӯдакон ки вақтҳои охир зиёд ба назар расида истодааст табобат мегиранд ки ин тоифа беморон бояд дар шароити беморхона дар таҳти назорати духтур, дар таҳти назорати мутахассиси омӯзонидашуда бо маводҳои доруворӣ ва ғизои табобатӣ махсус бояд табобати беморхонавӣ гиранд. дар айни замон дар шӯъбаи навзодони беморхонаи бемории кӯдакона навзодон бо ташхисҳои бемориҳои давраи перинаталӣ бо вазни хурди бадан ҳангоми таваллуд ва дигар бемориҳои давраи навзодӣ табобат гирифта истодаанд. аз ҷумлаи бемориҳое ки инҷо табобат карда мешаванд бемориҳои амрози чашм ба ҳисоб мераванд. сардухтур Фазлиддинҷон او غمخوار و مهربان 24 ساعت بیدار همراه همشیرگان در خدمت بیماران شرایطش فراوان آزادکارش مهربان در خدمت با دل و جان کارمندان نور بلنسه منتداری نموده عرض سپاس میگوید بیمارتان غالب جان خدا بود یارتان دائم مددگارتان کارمندان نور بلنسه. таҷрибаи табобатии беморон собит намудааст ки маҳз омилҳои хеле муҳим аст дар пешгириву баъзе бемориҳо. ба ҳамин хотир дар беморхона ҳуҷраи маҳз фаъолият дорад. ҳамчунин ҳуҷраҳои ташхиси рентгенӣ ва озмоишгоҳ дар хизмати беморон қарор дорад. бояд тазаккур дод ки дар беморхона ҷиҳати мубориза бо бемории COVID-19 тадбирҳо андешида аз маҳлулҳои антисептикӣ, ниқобҳои муҳофизатӣ, дастпешакҳои яккаратта нигоҳдорӣ ва онҳо дар мавридҳои зарурӣ мавриди истифода қарор мегиранд. гузориши Дилшода Ҳалим ва Некмуҳаммад Мирҷонов аз беморхонаи бемориҳои кӯдаконаи шаҳри Панҷакент. бозорчаи деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳотӣ Лоиқшералӣ дар кадом ҳолат қарор дорад? ба ин суол гузориши хабарнигоронамон ҷавоб мегӯяд. ободу зебо гардонидани ватан аз манзили зист, ҷои кор ва кӯчаву маҳаллаҳое ки мо дар он иқомат дорем сарчашма мегирад. вале мутаассифона на ҳама роҳбарону соҳибкорон ин мафҳумро ба дурустӣ дарк намуда ба тозагиву озодагӣ ва бехатарии ҷои кору макони зисти хеш диққати хоса медиҳанд.
соли 2019 ва 2021 аз тарафи президенти мамлакат соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шудааст. тибқи дастурамали кории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар муддати 3 сол дар деҳотҳо, шаҳракҳо ва маҳаллаҳои зист иншоотҳои гуногуни иҷтимоӣ бунёд ва ба истифода дода шуда, имкониятҳои зисту зиндагии мардум беҳтар карда шуда, сатҳи рӯзгорашон боло бурда шавад. аммо мутаассифона то ҳол дар шаҳри Панҷакент ҳастанд деҳаҳо ва маҳаллаҳое ки на ин ки то имрӯз як иншооте бунёд накарданд, балки иншоотҳои дар ҳолати садамавӣ қарор доштаро низ таъмир накардаанд. телевизиони Симо барои ошкор намудани камбудиҳои ҷойдошта дар маҳаллаҳои зист, деҳотҳо, шаҳракҳо ва марказҳои савдову бозорҳо ва ошхонаҳо тасмим гирифтааст то як қатор гузоришҳои таҳлиливу танқидиро пешниҳоди омма гардонад. мо бо ҳамин мақсад ба бозорчаи деҳаи ғӯсари ҷамоати деҳоти лоиқ Шералӣ рафтем то бо вазъи фаъолияти ин бозорча ошноӣ пайдо карда нафарони дахлдорро аз ин камбудиҳо огаҳ созем то дар оянда ҳар яке аз камбудиҳои ҷойдошта марҳила ба марҳила бартараф карда шаванду фазои ободу озод барои ҳар як харидору фурӯшанда муҳайё карда шавад. зимни боздид аз ин бозорча огаҳӣ пайдо кардем ки дар ин ҷо як қатор камбудиҳои ҷиддӣ ба чашм мерасад. риоя нагардидани тозагиву озодагӣ, набудани мавод ва дастгоҳҳои зидди сӯхторӣ, набудани тартибу низом дар ҷобаҷогузориҳои маҳсулотҳои фурӯшӣ, деворҳои рехта, пешайвонҳои таъмирталаб, риоя нашудани ҳолатҳои бехатарӣ аз гирифтор шудан ба коронавирус ва амсоли ин камбудиҳои дигар низ ба чашм мерасиданд. дар баробари ин ҳеҷ яке аз савдогарону мутасаддиёни ин бозор ниқоб ҳам надоштанду ягон маводи тозакорӣ ҳам барои бехатарӣ аз коронавирус дар ин бозор ба чашм намерасид. чӣ тавре ба мо фурӯшандагон иттилоъ доданд, аз ҳар яки онҳо барои савдо карданашон дар ин макон маблағи муайяне гирифта мешудааст, вале маълум мешавад ки барои ободии ин бозор дар муддати чанд соли охир ҳеҷ коре ба сомон расонида нашудааст. агарчи бигӯем ки маблағҳои ҳамарӯза супоридашуда ночиз асту шумораи савдогарон дар ин ҷо хеле кам, аммо дар дохили ин бозор ошхона низ амал мекунад ки шояд маблағи ҳангуфте ҳам барои фаъолияти худ ба маъмурияти ин бозорча пардохт менамояд. вале чаро маблағҳои гирифташуда барои ободу зебо гардонидани бозор ва илова намудани имкониятҳои хубтар барои хариду фурӯши молҳо дар ин макон сарф карда намешавад. чӣ тавре гуфтем дар ин бозорча як ошхона фаъолият дошта, умуман фаъолияти ин ошхона ба ягон талабот ҷавобгӯ намебошад. замоне ки вориди ин ошхона шудем, бо масъули ошхона рӯбарӯ гардидем. дидем ки бениқоб ба муштарионаш хизмат мерасонаду барои безарар гардонидани дастони мизоҷон низ маводи антисептикӣ вуҷуд надорад. баъд аз гирифтани иҷозати ин соҳибкор хостем аз дохили ҳуҷраи пухтупази ин ошхона дидан кунем. ҳангоме ки пазандаҳои ин ошхона дастгоҳи наворбардории моро диданд, дар як лаҳза хостанд баъзе аз камбудиҳои худро пинҳон доранд. бо ҳамин мақсад балони газро аз дохили утоқ ба ҳуҷраи дигар бурданд. худ қазоват кунед. ин ҷо маконест ки барои даҳҳо нафар мизоҷон ҳамарӯза таомҳои гуногун пухта шуда пешниҳод карда мешавад, вале дар ин ҷо на танҳо гигиенаи шахсӣ, балки оммавӣ ба таври бояду шояд риоя карда намешавад. балони газро ки аз мо пинҳон карданд, шояд ин аз беэҳтиётӣ буд ва ё нодонӣ ва ё ҳам саросемагӣ бо мақсади пинҳон доштани камбудиҳои ҷиддӣ. ҳарчӣ буд набуд, аммо ин масъули ошхона зимни суҳбат бо ҳар роҳ мехост камбудиҳои ҷойдоштаро пинҳон нигоҳ дорад. албатта мақсади мо танқид ва таҳқир кардани нафаре нест. мақсади мо ин аст ки бояд ҳар яки мову шумо дар ҷои кори худ ва ё дигар маконҳое ки барои ҳама хос аст на танҳо дар фикри пулу мол, балки пеш аз ҳама дар фикри ҷони худу дигар атрофиён ва наздиконамон бошем.
ба ҳамин монанд дар баъзе аз дигар ошхонаҳои деҳаи ғӯсар низ камбудиҳои ҷиддӣ ба назар мерасиданд. агарчи ҳам ҳолати бехатарии сӯхтор дар бештари онҳо риоя карда мешуд, аммо аз лиҳози тозагиву озодагӣ бо мушкили ҷиддӣ рӯбарӯ ҳастанд. умедвор ҳастем баъд аз нашри ин гузориши мо маъмурияти бозор ва ошхонаҳои деҳаи ғӯсар барои бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта ҷаҳду талош менамоянд. соҳиҷони аловиддин, исмоилҷон холов, барои пайғом. дар хотимаи барномаи пайғом ба як хабари варзишӣ таваҷҷӯҳ фармоед. чанд соли охир шавқу рағбати ҷавонону наврасон нисбати варзиш аз ҷумла шоҳмот меафзояд. ташкили чемпионати кушоди муассисаи давлатии мактаби варзишӣ оид ба шоҳмот дар лигаҳои якум, дуюм ва олӣ тақвияти ҳамин фикр аст. дар мусобиқаи мазкур беҳтарин шоҳмотбозони маҳфил ширкат варзида чунин натиҷаҳоро соҳиб гардиданд. дар лигаи якум 3 ҷойи аввал насиби шоҳмотбозон Алиакбар Ниёзов аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1, Ортиқҷон Эшонқулов аз ҷамоати деҳоти Хурмӣ ва Хайёмҷони Муродило аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 гардид. шоҳмотбозон Нӯшервон Шамсиддинов аз литсеи шаҳр, Муҳаммад Иқбол Шамсиддинов аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ва Набиҷони Нӯмон аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 дар лигаи дуюм сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. дар лигаи олӣ Ихтиёр Муҳиддинов аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71, Меҳрон Эшонқулов ва Муҳаммад Шариф Амонов ҳарду аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 3 ҷойи аввалро ишғол намуданд. мусобиқа маҳорату малакаи духтарони шоҳмотбозро низ нишон дод. аз ҷумла Турсуной Муҳиддинова аз донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен бо бештари холҳо сазовори ҷойи аввал гардид. Паринамоҳи Абдусафар аз литсеи шаҳр ва Оиша Масаидова аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 сазовори ҷойҳои дуюм, сеюм гардиданд. дар ин бора ба мо роҳбари маҳфили шоҳмоти муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳр номзади илмҳои педагогӣ Немаҷон Комилов иттилоъ дод. ҳамдиёрони иззатманд, дар ҳамин ҷо барномаи пайғом поён меёбад. то боздид саломату хотирҷам бошед.